Maya payabak po kaya katamungan at yuta na po king kasyam ng aldoning nobena para king Banala Cruz. Pakyabetala po king kaktam panalangin kaniting kapag masusyan ding makatuking intention. Para king kapasalamatan ng Christopher and Edeline Anichete and family. Lecom, Catechist, Choir, Couples for Christ, and 12 Apostles. Richard and Chona Yumul, Nimpa Agapitoong. Para king for the personal intention of Debbie Rason, for the eternal repose of the soul of Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita, and Alejandra Nazareno Lariosa, and all poor souls in purgatory. Talakad tampo, makyabe, kindalita pamkulat. Alleluia, alleluia, alleluia. King lagyan ng igpa, ampoy ng anak, ampoy ng banal na Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. Kita mo pong hini, king taulingal doon, king kakatang pamagnabena, parangal, king kakatamo pong patulunan, ing banal a krus. Si Shantalang yari katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat, magmasusi kaniting banal a Eucharistia. Ginoong Jesus, babangon mo kami, king bayong biye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, patawaran mo la rin kaming kasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, pakanan mo kami, king kikang katawan at daya, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos, sa may payang tuto, pakaluluwa na katamo, king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa, kapayapan. Karing taong kayang kaluguran, pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka pupuryan, da kaparangalan, da kapaligayan, da kasasamban, da ka ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas abanwa. Panalangin tamo. Huwag paming malugod, kapamilataning pangabait, ming pasibayo, kimbinyag, ipagkaloob may kay kaming biye mo, at pangakwanan mo kaming biye alanganga. Kapamilataning susulong mong pamaningat, patnubayan o sana ring takbang mi papunta king biye, amit mong ligaya.
itiaduan mi kapamilataan ng Yesu Kristong anak mo, mabibiyat magari kambe mo, metong buking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat ding apostol. Sinulong yang miglayag i Pablo, papunta Derbe at Listra. Manuknangan niya ka rin ing metong ayalagad amilagyuan Timoteo. Iimana metong yan namang alagad. Hudyo ya, tapot itatana, Grego ya. Ding kapatad ka rin Listra at Ikonyo, mipnulang pamipapuri kang Timoteo. Sinirkomsisyon neng Pablo, uling burineng ituki bilang kayabe-abe na king pamaglakad na. Depatan na iti, uling pikabalwan karing Hudyo, karing lugal areta, king itatana, metong yang Griego. King pamandalora, king balang balen, binyero karing talasalpantaya, ring tuntunan, api kayari daring apostol, at ding makatwa karin Jerusalem. Penabilinda karela, ing tuparanda ita. Inya, ring iglesia, mesikanla kasalpantayanan, at aldo-aldo, miragdagla kabilangan. Linakadla angga Phrygia, at king sasakupan ning Galacia. Ena pepaintulot ning Espiritu Santo, ing ipanaralda, ing amano king probinsya ning Asya. Inyang mirasla king angganan ning Misya. Sibu kandang dinalakit, papunta Bitinya, dapot iti enapepaintulot karela ning Espiritu ng Jesus. Inya, sinduran na ing pamaglakad da, at biltangan de ing Misya, at tinaglusla Troas. Kanitang benging ita, mika pamipatilipya e Pablo. Ikit ne ing metong ataw Macedonia, a makisabing mayap kaya, king anti kanini. Taglus ka ni Macedonia, at saupan mo kami. Kabud, ikit ning Pablo, iting pamipatilip. Agad-agad, gaya kami ing paglakomi para Macedonia. Uling yari, king lubmi, king ing Josya, ing mamaus kaya kami, ban ipanaral, ing mayap abalita, karing tao karin. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalitan me ing Ginoo o meto yato. Dalitan ming Ginoo o meto yato. Dalitan me ing Ginoo o meto yato. King mit mong tula sambanye. Lumapit ko kaya kambering masayang dalit. Dalitan me ing Ginoo o meto yato. Kilalanan nyo king ing Ginoo ya ing Diyos, ya ing linalang kaya katamo at bandi na katamo. Itamo ing balayan na at tupang papastulana. Dalitan ming Ginoo o meto yato. Ing Ginoo mayapya alang kayangganan ing lugod na at tapatya kapilan paman. Dalitan ming Ginoo o meto yato. Talakad tapo bang parangalan ning maya pabalita.
Dingka kong tupa makiramdam la king siwala ko, at akikilala ko la at tutukila kanako. Hinggino manatili kay kayo. At kaya ka ang tumuran. Pamasa king maya pabalita agpang kang sanwan. Ligaya kaya ka o ganu. Jesus nga nakaring kay ngalagad, nung ingyato kay sama na ako. Sukat yung ganakan, ing minuna na akong kay saman. Nung para king yato kayo, ingyato luguran na kayo. Anting kaya. Dapat, uling ko para king yato, nun pinilira kayong iba't king yato. Ing yato kay sama na kayo. Ganakan yu, ing sinabi ko kay kayo. Ingalipan niya may git king panginwana. Nung ligaliganda ko, ligaliganda kayo naman. Nung ti paranyula ringamano ko, to paranda naman ing kay kayo. Tapos titingan daptanda kay kayo, ulining lagyo ko. Uling area kilala, ing mitubod ka na ako. Ing maya pabalita ning kay katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya payabak po kay kayongan. May payabak po. At iti po yung taulita mo pong aldo, ning kay katamong pamagsadya, king kapiestanin kay katang patulunan, ing kay katamo pong banal a krus. May pagalapuwata ring tao na po na. Ning may kipag-procession kaya kayo? Na may kipag-procession kaya? O kaya rengaliwa mamalingki na la. Ikay siguro na akong taon eh. At iko keti. Iko may malingki. O reta ang ating tao, alalo kimpisamban mamalingki lang yan eh. Uling dakal na bisita bukas. Ne? Pero, grasya ni nga pong Ginoo na yung kapiestan kapasalamatan niya. Kaya mo po pa magtao. Na yung kairin tao isipan da. Yung piyesta pa magtao eh. Ali, kapasalamatan, king pabanwang wewe na binye na kikataning Ginoo, lalong-lalo na po king kikatang patulunan, ing banal a krus. Karakal pong samangin ni king yato. Karakal kamwangin ni king yato. Bali po ining giyerang malilyaring ni king mabilog gayato. Iti po minibatan o produkto ning sama. O kaya po, kinamo pang bansa tamo, o tinamiti ng bansa tamo, parating mipapate ka rin politiko, o ating parating personal agenda, ating parating personal biases. Kaya ene po, minasenso yung Pilipinas, karing mismong penal tamo, atin lang personal agenda, na hanggang ini, mipapatela, kena mo pong pamilya tamo. O, neng kailan mi kakasundo rin miyembro ng pamilya, uli rin ketasan, sariling interes, o kaya sariling kaburian. O, kenang pisamban. Diyos ko, pisamban epin. Pero wakit tamo, ating mapaten ating pangbipapanyira. At kaburita kaya king makanyan mipapanyira, mipapanyismis. O, kenta ng pisamban po tangkay, makanyan pamurin. O kaya kinamo pong social media, impong chismis ngeni, na po karing siping-siping bale. Ing chismis, ati na king social media, king group chat. Kaya po yung group chat ayan, iyaya mo po information. Doon na information daring kasiran daring aliwang tao. Etapa kaya sinawa, king sama. Etapawari sinawa, king pate. Aldoldo, makanya nga kakita mo. Yung ginuining sabihan na kaya katamo, king kakatang ebanghelyo, nga na.
nung ingyato kesama na kayo, so katyong ganakan, king minuna na akong kesaman. O, kaya po isip-isipan ko nga, ako'y kaming pari, potang chichismis na kaya rin parishioners, sabihan ko, ay gewada na kang Kristo yan. Ne? O, nung gewada kang Kristo yan, gawan daring ka na ako. O, bakit? Kasi, ingyato, mitmuyang sama. Bakit kaya mitmuyang sama, ingyato? Kasi, ingyato ngeni, sugatan niya eh. O, taya boring uluan. Nune, ingyato, o, buri tayang uluan, king sama, king kalupa ng sama. Ne? Bakit kaya itamo masama tamo? O, masama tamo, uling buri tayang kontrolan ng yato. Kasi ing sama, kontrol yan eh. Pitang potang masama king meto nga tao, buri mo o dominahan me. Potang masama ka king meto nga tao, buri mo, ikang tokyanda. O kaya, nung masama ka king meto nga tao, o buri mo, ika ing matas kaya. Kaya nung lalawin tamo po, yung gera nga iti, happy niya iti eh. Nung lawin niya po yung gagawa ng Trump. Ne? O, bakit kaya makipateya? Sasabihan na, Bisayang kapayapan. O nung Bisayang kapayapan, bakit makipaggera yun? Kasi, burina, dumenahane ing mabilugayato, kapamilatana, ning sama. Ne? Pero, nung lawin tayong king libutan ning sa mga iti, iya, dinumenahane ing yato, king sama, king pate, king kamwa. Ali, kaya na nung sinabi na ning kay katamo, king kay katamong ebanghelyo, nung ako nga na kesaman dako, kasaman da kayo naman. Pero, nga na, ing sabihan ko kayo, kayo para king yato. Ing yato, lugaran na kayo, anting kaya. Tapot, uling eko para king yato, nune pinili na kayo, iba't king yato. Ang ng sabihan ng ginukaniti, o, pakit na ita, king libutan na ning sama, king krus. Baliyo po, king kikatang patron ng Banala Cruz niyang mungunang panahon, iti po, metong yang simbolo ning sama. Kasi iting gagamitan da para king corporal punishment. Potang may kasalayang tao, ipako de king krus. O, kaya po, anya makapako ya king krus yung ing ganaganang mga tsurang salita. Sinabi da kaya, palmura, panagkas, pamanusga, sinabi dangan kaya. Pero nanong pekiba na ning ketang makanya nag-iwara kaya. Kabang makapako ya king krus, ing sinabi na nga na, patawaran mo la, era baling panyap tanda. Palagita mo po, potang masama tamo, baling panyap tanda mo. Mag-enjoy tamo pin eh. Ne? Mag-enjoy tamo pin. Potang lalaganap tayong sama, king kikatang komunidad, king mabilugayato, king kikatang bansa, o mismo king kikatang pisamban. Mag-enjoy tamo. Pero yung nano yung kayang gewa. O, king mismong krus na simbolo ng sama, iting krus ay iti, making simbolo nening lugod. Ne? Kaya nung lalawin tayo po, ing krus, atin yang adwang pipakong dutong, itang kayang vertical beam, ampo itang kayang horizontal beam.
O, nanong simbolo nitang kayang vertical beam? The love of God to man. At ang horizontal beam na, the love of man to his neighbor. Wari apeliting greatest commandment. Ano kasing greatest commandment? Ano kasing greatest commandment? Love of God and love of neighbor. O, balo tayo ngayon by heart. O, yung mismong simbolo ng sama, making simbolo ng lugod ng Kristo, making simbolo ng kapatawaran. Kaya iting sasabihan na kaya katamo ng Ginoo, king kaya katamong ebanghelyo, ing bage makayato, kukontrolane ing makayato. Pero nga na ning Ginoo, ko kaya king yato, era ko gewa para keti. No negewar kayo, para kanako. Kaya kayo mumimisip makayato. No kayo mimisip kayong makajos. At naning isip ning Diyos ay ti, yapi ning isip ning kapatawaran, ampong lugod. Kaya, impong Ginoo nung lalawen tayo, kaniting kakatang ebanghelyo, po pamatakutan din kayang apostol. Noon tuturo na lang. Kitang realidad na indalanan da, pumayan adalan. Tandanan tamo po, pachetino kika kang Kristo, mayan. Dakal ka kalaban. Neng kaya luwa mo yung demonyo sing kalaban mo. Noon eretang taong ating utak demonyos. Ne? Pero, agyang atita king libutan na ring taong ating utak demonyos, manatili ka ketang kautusaning Ginoo at turo na kay katamo. At nano'y tang kautusan nga ita. The greatest commandment. Tandaan tamo po, bakit ita mo kaya para ngalan tayong kuros? Huling patron taya, alimu ita. Bakit para ngalan tayo at pagpiyasan tayong kurus? Uringing kurus, iting simbolo na ning sama, anyang minunang panahon. Pero, ining mismong kurus ay iti, no ka rin niya mi pako ing Diyos ding lugod, tuturo na katamo king metong abayong panlalawe king kurus. At siya piniti, ing simbolo ning lugod at kapatawaran, nasukat tamong iting tuntunan. Talakad tampo. Ing yatong pabanggitaning Ginoo, king ebanghelyo, diwa ing maya payatong lelanganing Diyos, nune ing kayarian na ning yato, pik mayabangan ning demonyo, at makatagulaling kaya, at ngatang manalangin, mayupayang Ginoo, pakiramdaman mo kami. Itangan po. Mayupayang Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia Katolika, kapilan man sana, maging metong makayatong kayarian, nune patutuya kang Kristo kapamilatan ring mapagkumbabang pamanyuyo, ipanalangin taking Ginoo. Mayupayang Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pamuntok ning lipunan, karing sablang balitang, manano na sanang potang mapupus na inkarelang serbisyo, maging mas kalulula ka ring material apipandyan, dapot mabandi naman king pusong malugod, king karelang balayan. Ipanalangin ta king Ginoo. Mayupayang Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring liligaliganda, talakadlasanang mitmong tetagan, king kasalpantayanan dakang Kristo, para king meto nga maulang korona, ning ligayang manaya karela, karing banwa. Ipanalangin ta king Ginoo. Mayupayang Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, kapilan man sana taliliganigan ding kaya katang kapatad, kapamilatan daring mga lati at makalihi maparalan, antimo ing pamaglalawe mababa karing kalulu, pamagsalitalak laban karela, pamanyirang puri at aliwapa. Ipanalangin ta king Ginoo. Mayupayang Ginoo, pakiramdaman mo kami.
Abetal king panalangin tamo, reng kapatatang pasalamat, i Christopher, Edelina Nisete, Lecom, Catechist Choir, Corpus per Christ, reng Apostoles, Richard Chona Yumol, Nimpaga Pitoong, para king makapasubaling kay Duana ng Tebirason, at para king Kaladwada, Diose, Roman Senior Junior, Antonio Liminada, Juanita, Aliandra, Nazareno, Lorisa. Panalangin tala, King Ginoo. Mayupayang Ginoo, pakiramdaman mo kami. Aduan tamo po ngining, kaya katamong sariling kapagnasan. Ginoong Yesus, mabibika kitiking yato at masakiting parating pamipatutuke ka, King Aldoldo, binang mabayat, impamaglugod, karing sablang tao, itiaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Purihin Diyos, meto sa kloban kaya kang kaya pantingap meeting tinape para kaya kami maginyang tinape ning biye. Mi puring Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, meto sa kloban para kaya kami magawain yun naman ang kaladwa. Mi Purihin puring Diyos, Diyos, kapilanman. kapilanman. Manalangin kayo kapatad, ng kaya katamong daon, matanggap hiya harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning ginuit, nindaong karenggamat mo. King ikapurit, kaligayan kayan lagyo. King kaya katamong kasaplalat, ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang, tanggapan mo retingay, na ba't king kang pamilya, kamawal kesa ng matalik, king biye pigkalob mo kaya kami, pangakamtan mi ing alanganggang kalam, apangako mo, itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ke kayo, At kaya kanti mo, itasyulareng pusuyo, makatas na laking pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat Kaneping at karapat matuloy. dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numan karino igpa. Diyos sa langang at lubos mayapaya, paporianda ka king lubos sa maragulatula, kaniting panuuning pamay niyubling mebye,
Inya'y Kristo making sakripisyo Pascual mia. Iapamurin ng kaya kaming pari, ng kaya kaming talapamilata na parating para king kapakanan mi Kristo, ing biktima na emete kapilanman, ing kordero, na minsan mete na, mabibiyang manggamang kingalanganga, ing tula ng pamay nyubling mebe, babae no'y mabilog ayato kabang dig sa blangkoro, ring angeles ka ring king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, Meet mo yay manwa ating labad, ke kang ligaya. O sana, king kakatas katasan. Wanya ing darata, king lagyo na ningino. O sana, king kakatas katasan. Tunay kaping banalo igpay kay panibataning sablang kabanalan o linita pagparalampumi, himpapagbanalan mo lareting ayin tingambuning espiritu mo bang para kay kami, magawalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayan bidawon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape, pe pasalamat siya kay kapiraso na binyene ka rin kayang disipulos at ngana, panangiti kayong anat kananye, iting ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasabayang pasalamat kay ka, binining kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunay kayong at minum ko kaniti, tingkalasin ka na kundaya, tindaya ning bayi talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sa belang tao, bangketa mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigagan na kakanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Ginuking ke kang krus at pamanyubling kinabos mo kami. Ikang talapagligtas, ikang kapagligtas, yato. Yang ini anak mi paing kamatay net pamay nyubli ng mebe ng anak mo daraw miya kaya kaing tinapining biyang poing kalis sing kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya kaing papalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo kaya ka. Kapag kumbabami mo namang pagamwa mo na kami nga sanang misulu-sulu. King kataon at dayang Kristo tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpaisan ti iglesia makalagaan at king meto yato bang miganap king lugod. Kambenang Leo kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula ng bandi kabatad ming pepay naon at maninay subling miyang pore sablang miyango na bi. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngan karapat dapat magkamit king bilang angga. Bang kaya benang Mariang Birhening Duning Diyos, kambe ng San Jose at king esposo, kambe rin sa blang apostol, ang pore sa blang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kihanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya ikpang mayipayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Amen.
Gani po manalangin tangbit mong kapanaligan na lugod kingig pa. Karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikpami acobanwa misamba niyaing lagyu mo. Datanging kayarian mo mi pamitwa. Ketesulip antibanwa mi pamintuaning loob mo. King kakanan mi, King Aldo, ibiemo ke kami, King Adongeni, ampong ipatawad mo ke kami. Ding salami ke ka, antining pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami. Ayemo ke paisawol king tukso, nune ikabus king marok. Kapis mo kami o gino kisablang marok, malagid mga pagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kayong mikabos sing kasalanan, miligtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, kapanaligan, kamabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Kapayapaan ng Ginoo parati asanang manatili kaya kayongan. At kaya kaan timurin. Pakita mo po ng mikakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayongan, kapayapan, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, ang milako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kami kapayapan. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang milako king kasalanan ng yato, mapalat tang mayaos singa po naning kordero. Ginuyak matampantanggap kaya ka, dapat agkasmi nga mano mo, kumayap na ako, katawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king bialanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Huwag paming malugod, ingatan mo rin kaya kang niligtas, kapambalatan ng Kristo, kitisanang may atbus, kapambalataning kayang pamaylasa, at kamatayan, parati kayong masaya, king kayang pamainyubling mebye, itiyaduan mi kapambalatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Bukas po yung piyesta tamo. Pabayo ko po mamalengke ang pong magluto, simba ko pa mo po ne. O, sabihan da na yung kanong piyesta, alang makaing sisimba. Uling kanong busy no rin tao. Happy Mother's Day po bukas, kaya po simbata mo, especially po rin ima, at itanggat pa na po simbata, atin po naman pong misa, itang regular Sunday Mass tamo po. Takala salamat po kang Christopher Edelina Nisete, Ring Lecom Catechist Choir, Corpus per Christ, Apostol, ang po resablang bidawon kaditi pong misa. Ing ginuma natili kay kayo, At kaya ka ang timuli. bendisyonan na kayo ng Diyos, mayupayang tutuwing igpa, poing anak, ang poing banal na Espiritu, Amen. misa mi daw ne, may tanaking kapayapa na lugod kang Kristo. Salamat Salamat king king Diyos. Diyos. Mayap, aabak po ken. May payapak